nhớ trong lý có đâu vì lần tu nhà mi cha lần go chữ ở gì nhà nó go chữ lần nhà lần chữ nhà ni wa ju go chữ mu lo chi chu te nhà ni ga la me jing chi gu chi ni lu ho chi lia le lo ta cho tai ma vì lần tu nhòa lo lần tu vì ni ta nhà mi cha lần go chữ cha lần nhà lần chữ nhà ni wa yu go chữ mu le lo chi chu phai nhà ni non ge la me chi vu chi wa lu ho chi nhà le lo cha cho wa mo vì lần tu nhà mi cha lần go chữ nhà ni non ge la me răng chi vu chi wa le răng nhà pe nu le lo cho ta trong nhà ni nó lưng nhà lưng chi ni wa ma go chi ni so ji te le ru ra le lo bu kho chung mo vì lần tu nhòa lo lăng tu nhà ni tiếng gà la mê rừng chi vu chi nhòa rờ ra nha bê ma le lo cho ta ta cha ni nhòa ma lần go chi ta ji te le ru ra le lo bu kho ka ma nhà ni non go chi ni wa nha le ro cho ta ro nhà ni nó lần ti le lo go te ri lần nó cứ mong le lo go ba tu nhà ni wa ma go tu tu ra le tua trong ôn ra nhà ni nó chỉ qua mo le lo chứ không nó nhà ni nó lần nó ti le lo go te ri nhà ni lần nó cứ mong le lo go ba tu nhà ni wa ma go tu tu ra le lo trong ro trong vì nhà nó go tu tiền chỉ có mo le lo chỉ không xong ma vì là ni nó nhà
是早中早降，来是东可军有早中早来早中早降，炎热不歇转落大地老天生，天庭东方工作些事来请人庭三方一些些接人乐园。人送流，人送人望行相过，少含马天香马归，一相天天送天过，谁推不下问台。都是东西呀，都大是南中下行，把是南把天经有路，把国是呀，把国上早一早是南上，那个是经过人行，相信人大故中人望门水成功父母，欢欢写在剑兰个个男女天生。This hospital was first built in 1977 after Thai Heritage came here in response to the problems of refugees collecting here and needing medical care. The hospital ward has been remodeled and improved several times since then, and now we can hold approximately 60 patients at one time. The hospital now has been built up to the stage where it probably is meeting the basic needs of the people in the camp and the surrounding area here. We have basic laboratory and basic x-ray facilities and basic equipment. We're always running short of ordinary things which break down and are hard to replace, but we try to make do with what we have and provide the best possible care that we can to the people in this area. We have 2 clinic buildings, both of which provide services to under 5 children. We try to emphasize education and preventive medicine in these clinics and also give vaccinations. We also have feeding facilities for malnourished children and for malnourished adults who have chronic diseases, tuberculosis, opium patients who are trying to get off opium, people with chronic renal disease. There are antenatal clinics. We try to provide the pregnant women and lactating mothers with extra food supplements and vitamins to try to make it easier for their children to make it through the first 5 years of their life. There are TB follow-up clinics and pharmacies in the camp which try to give medicines on a regular basis to these people who don't really understand the importance of daily compliance with medicine regimes. Do, draw, call, no, go, nhà ni cha tia chi na le tu tia la ni cha tia le tu tu na cha mu ta chi ta le ra lu mong jang lu nya ting cho nhà ni na yo zi ni hoa nya le ro ta ta ro nhà ni yo zi ni hoa dong ge la mi jang chi gu che mu sa lu che la
Yo